Saya bertemu saudaranya Lutir dan ini dia. Shit. Hi Lutir. You like a twin with my brother. Lego bạn ấy. Acha. अच्छा बहुत अच्छा बहुत acha. Thank you. Coba tulungin Neo bakatnya mana Lutir. Hijau kelabu nih. Le. Aki kagak nak ilutir dulu. Uli Bangladesh tuh belum. Ini tuh musim belajar. Lutir kembaran muda Tom. Aki malah bin putar cai. Ay lutir. Bangsa. Akid ini satu seplak putus nepok lutir cai gitu-gitu deh goban. Aduh. Adi bin ada kini nih mbok kekasih gelap adanya nih yo. Ja petang kati ninggalin. Borain kadi jadi jakin nepok kekasih gelap. Jumah gelap kaba akini dini bin kekasih bayangan. Bayangan gelap dan pekat. Ian itu kengken jenis gelap nih mbok. Metalik apa nih dop? Yang metalik kan mengkilap gitu lah, luang lah, lebih mewah gitu. Dop black dop bin misi kelas kasan. Parang aja nggak gigennya putih. Tapi gitu-gitu udah kayak tango. Aki tetap cinta aja Lutir, tetap ngangenin lo man itu kak. Tidak ada duanya. Pokoknya Lutir always in my heart apa adanya. Kayaknya Lutir nu santai-santai nih mbok, mancing gak nih gitu ya? Mancing apa namanya? Lele gas nih nih. Gede-gede kati mana yuk? Warna lelenya selendop masih. Wih mantap. Tuh ada ane pembalap pemuda berbadan gelap. Gitu nyen. बहुत अच्छा तू मेरे जहने बोली चूरिया बोली कंगना हे दिल हो गई अंकल मुट्टू Nih, sajan yuk. Cari India nace jantir. Aki baru sadar cai. Aslina sekan nih coba punduang tuh yang saya patuh kolon jenang nih. Saya bilang tepuk lo India hati ingat kan Lutir sekan nih. Lejak timpal Lutir kan ini kita kena. Cai bang jail mar nomor 1 pul. Cari cai putih dogel. Cai masih mirip bejat lema India, Pakistan ben. tuh punya nyaman raga di Dubai tuh liuti pipesnya tuh inget tang pul unen ras perang awake besingi dang amah nyamani dini gitu ang nah pulna awake bejo kewati dini nyamani gitu unen ras perang pipes lo awake mau besing ngidang ras perang pipes so suat menyama ya awake gitu an sampaikan salam akini nah. Orang, nggak saya paling putih di antara si India tuh. Tapi paling selama di antara kalian. Ya, aku sampaikan ya lemo India tuh bahwa nyamannya di ini sing hidang sing hidang makan sudah di kasar. Sing hidang makan gitu wi. Nah, besok saya sampaikan ya. Aman sing menyampaikan nanti mau kiam orang ngaji dia kan bau.
Bah, nih kerabak rebek sing dingah pete nih. Orangnya mana kini tunen rang perang kecer dingah. Amon sing ngidang rang perang kecer. Suud kune menyama ja awake ke tuang pul. Gapul kan nu inget bahasa Indian itu kan? Tolong kirimang pipes kone luter. Oh, kan nu inget kan? Kan baru puan aja ini bahasa India Jawa gini. Lu ingat kan? Oke, saya akan sampaikan. Ingat kok, Mani kan tepuk ya bin India tuh kekenang ya. Lao si ti sầu lư, song sinh bóng lư na, lu ti ra kong si na, sing na pisa. Tuh kan? Nih, itu. Cicing bahasa Cina tuh tai lengket. Indihe kecere konedil. Jangin ke jitne madubala. Gitu cara ngide kecer pul aja lem India. Dilbana ogei 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 dilbana. Oh, dong gitu caranya bi mari. Aduh, mari ingat po, mari ingat. Sorry. Ngsapo. Dengi dia kecere gitu. Kle bahasa beleleng tuh no. Cuman logat nih India. Aduh, stres awaki. Nah, udah lu. Apa? Apa sebenarnya motivasi hidup ini? Kini caranya pul mara metepo ja iya bo sebut malu namanya iya. Contohnya gini, Arjun, acalaga Arjun. Oh, iya masaud bo bohod aca gapul gitu ya. Nehi. Gitu ya masaudnya napul. Omongan bo pesanak ini. Arjun, ide kecere konedil. Oh. Haca? Itunya yang bermasaud. Oh, jangan ke. Jitne madu bala. Oh, ngerti bo ya? Lebihan dan mang ide pipes luter kita ada tu. Jangan ke. Jitne madu bala. Aduh, nah pernah. Gitu caranya ngomong. Ngerti bo ya? Amon sampai ia masaud gini, gapul. Sapene kecere dil batani kasure. Artinya cibalik ben hotelnya iya. Gitu. Iya nak ngelah kebiasaan buruk iya. Oh, saya itu nyapin kecer di badan kasure gitu artinya. Apa saya ngelan pegawai hotelnya nyan manang. Nah, amon sampai gitu ya ngomong bu, sautin bu pul. Biar kucit otake gitu. Artinya pikun dicai gitu artinya itu. Biar kucit otake gitu. Cicing itu pikun gak dicai di lemu. Ih, mari dia kasar tuh. Dong gitu artinya. Kucit otake. Apa bener dan kasure. Kecere. Oh, nana. Ngomong-ngomong. Alien pakengken aja belasap planet agak bang nih. Kewah jota mencerna no.